hedak sudah bani kendu yagi nung ilam jongka senjuk kiseng sama sinong apo ka kamra jongu CM kabaki wan pau ka jing sinong halor ka jing wan ra jongi ya ka ilaka admission amendment bill second amendment bill bat nakalang jongki pau hangi ba kadega benda ka bakil amnu aslam bala kumnu ban besu ahaka kendon jongka aina policy council ya ka seng samlashnong bar kumjuru na ka bentaki seng longmi ila shu brief yaki ba lapit lang na baro kiliang na ka jinga jimut jongki seng samla ba per menshwa ka por bagi pengkra ga biabi ba kumjuru ka jinga jimut jongki shinong ba per paling nala awan incorporate akadeka second amendment bill but ngai sem bana kaliang jongi in passion so gubernur lang baga DCA but ngai sem baga DCA bukan recommend siga so his jong gubernur ban yo banasan badin badabasan ni nang bagi sama baper ki yo ban trikam kum bala itu daka por ay po juga district council kat kum ka dustur ke jongi ta kilong hi bangi kedua mentaka sni hi hangni kalong kum ni Nidon ka definition haka section 2 subsection 20 la dengan bakla ka bangla define ka ika seng sama sinong ka bamut kalong ba kadika boy naga seng ka ba itu apo ka sinong bar ka kamjung ki kalong naga bentaban syakri ki para sama pemjuru naga bentaban itre rangga ka do bar sinong naga bentagi nugi kam la daga din ta khoi ki suba ki jusni wa sinong atau kata ka di definition ka baru haga section 9C kabangila kranishai ba yaki function jong kaseng samla ban country yang karang pada dobashnong kinu kambala entros daga dobashnong na kabanta ban long husiar ban pengor yaki jing sniu hashnong athau bar kumjuru ban itrengar bar gibor district administration ya bai de bar kinu jing sniu hashnong athau tikani kala arab sibun na kabanta ki seng samla kumjuru ngidon ka social vigilance committee akaba ka committee jong shnong ka seng samla ka seng longkmi gili gitu khot jongka bar hakani ka social vigilance committee le ngila khamai bor shu yeki balada don kanu jing ishan khamat yanu khamtam hakani ka parthai ka bamanta ka jing bun ki jing sniu ki drugs ki ganja ki wei ka seng samla tengkat bar ka vigilance committee kani terengkar bar ki bor sorkar la kalong ka police department berkibi department na ka bentaban yada yagi ni jins ni beran kisnong kita kilong few point ki bangya discuss pang ki bangya bor ki sama